Yes, twagarutse muri gahunda yacu y'amakuru. Ni amakuru yacu ya gatatu yo kuri uyu munsi. Ni amakuru ya buri kanya. Efrem, nizere kumeze neza. Meze neza bwana Besa kirika wowe wambwira uko nawe umerewe. Nanjye meze neza, ndashima Imana antuka. Ntacyo nayishinja. Ikomeje kundinda, ikomeje kukurinda. Twese urumva ko ikomeje kuturinda. Turayishima rero cyane. Ngo n'umuco wo gushima, umuco mwiza. N'umuco mwiza Besa buriya ngo muri Kongo baravuga ngo udashima ngo nyina n'umurozi. Ayeberwa iyo umugani uva. Buri wese agomba gushima. Namwe murawugira Abanyarwanda? Twese turawugira. Besa ujumbesha. Kuri turawugira pe. Yego. Twagarutse rero turabiyegereje muri gahunda yacu y'amakuru. N'amakuru yacu agira gatatu yo kuri uyu munsi. Twaje kugira ngo tubapudetinge. Mu minsi ishize twari turi hano tubabwira ibijyanye n'igaruka rya former president Kabila Kabange Joseph ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru yavugishije abantu benshi cyane, abo ku ruhande rwa guverinoma bihutira gufata ibihano bitandukanye, harimo no kumujyana mu nkiko kuko bamwise umugambanyi. Uyu mugabo wayoboye igihugu cya Kongo imyaka 10 hafi n'umunani. 18. Mu by'ukuri uyu mugabo yari gahunda y'Igoma, aho yaciye anyuze mu Rwanda. Gahunda y'Igoma yo kuganira n'abaturage, yagomba kubagezaho ijambo cyangwa se kubagezaho imbwirwaruhame ye, ababwira impamvu agarutse muri Kongo. Cyane cyane ko yagiye agaragaza ko impamvu nyamukuru imuzanye muri Kongo cyangwa se imugaruye muri Kongo ari impamvu yo kuba aje gufatanya n'abandi gushaka iki gisubizo. Ajya byaje kuba ukuri cyangwa byaje kuba ikinyoma? Wigeze umubona? Ntawe nabonye. Ako ari amafoto yagaragaye atembera muri Goma, ariko ntawe ugeze yumva ijambo rye habe na rimwe. Nyuma yuko leta ya Kongo isi itangira kuvuza induru bavuga ko bagiye kumufatira ibihano, harimo gufatirwa kw'imitungo ye, kujyanwa mu butabera. Ubu none igezweho ni iki? Abanyapolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe na leta kukuba sena y'iki gihugu yifuzaga kwambura ubudahangarwa former president Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'iki gihugu kuva muri 2001 kugeza 2019. Ubwo ni ya myaka 18 twavugaga. Ubwo rero yasimburwaga se buriya leta ntago ibifite ubwo bushobozi bwo kumwaka ubudahangarwa. Erega uyu nguyu itegeko nshinga rya Kongo rimuhabwa ubudahangarwa mu gihe cyose avuye ku butegetsi, akabisa umusimbuye mu nzira nziza. Sena imuha ubudahangarwa bwo kuba umusenateri. Aba umwe mu bantu bagira inama leta mu bikorwa bitandukanye. Urumva? So rero ubu budahangarwa nibwo bifuza ko yakamburwa, ariko abanyapolitike benshi batabikozwa, batabyifuza, avuga ngo umugabo rwose yakoze ibishoboka byose bumurekere ubwo budahangarwa bwe abugumane kuko arabukwiye. So ibyo leta rero iri kuvuga, murekane n'uyu mugabo, murekane na bwana Kabila. Ni umuntu w'umugabo cyane. Iyo rero niyo update tukuzaniye, niyo makuru tukuzaniye muri aya makuru yacu. Tugiye ku-update tukubwire se ni bande bamuvuzeho, ni bande batifuza ko yamburwa cyangwa se yakwa ubu budahangarwa. Ni ibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu. Turafata akaruhuko gato katarambiranye bwana Efrem, asigaye tugaruke.
turagutegereje tuguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Mbere kugira byinshi mvuge Frame igihe kintu basaba cyo tubasaba cyo barakizi se ubundi tujye twirirwa tukivuga besa guhozaho kubera iki kuko iyo tubivuze baratwumva nk'ubu ngubu abantu biyongereho uyu munsi barenga 10 kuri pe nta kindi ngira ngo tuba tubasaba buri munsi bavandimwe muba mudukurikiye hirya no hino ku isi no kudukandira kuri subscribe mugakanda comment share kugira ngo tubashe mu by'ukuri gukomeza kuganira namwe muri benshi umuryango mugari burya besa nta cyiza nko kugira umuryango munini ni ibya mbere ni iby'agaciro. wababwira iki nuko basaba kudukorera ibyo ngibyo asigaye nawe wabikoze twagushimye kugira ngo uri umuntu w'umugabo cyane ntacyo dufite twakwitura gusa Imana yonyine. Turagusabira umugisha uturuka ku Mana ihaze ukwifuza kwawe ihaze ibigega byawe. Birahari ikindira oya ibyo birahagije. Wewe wakanze kuri subscribe turagushimiye cyane muvandimwe ubundi uyikanda rimwe ntuyikanda kabiri ibyo ni ukuri ubundi ukajya ukanda mu kiganiro ugakurikirana ikiganiro nibyo bintu dusaba kumva ikiganiro gukanda subscribe inshuro imwe ubundi ukajya ukanda mu kiganiro kigafunguka ukagikurikira aho ngaho ubu duteye inkunga mu by'ukuri tuba turi kumwe nawe rero reka wewe wayikoze tugushimire nawe turayikora tugusabe kuyikora kugira ngo dukomeze kubana namwe umunsi ku wundi. Nibyo koko tuninjira mu makuru yacu ku buryo burambuye nta byo gutinda gutinda mu makona mvuga ngo utinze birapfa Twinjire mu nkuru yacu ku buryo burambuye turavuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe na leta. Aba ni bande niba ugiye kumenya mu iki kiganiro cyacu nabwo rero rumwe kubijyanye no kwambura Joseph Kabila ubudahangarwa. So ubudahangarwa ni nyabaki afite mu gihugu cya Kongo byose baranatwe giye kubigaruka muri aya makuru. N'abanyapolitike rero batandukanye bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe na leta kuba Sena yakwambura ubudahangarwa Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'iki gihugu kuva muri 2001 kugera 2019 akaza gusimburwa na bwana Chilombo Kisekedi. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 30 Mata muri mwaka turimo ubushinjacyaha bwandikiye Sena wisaba kumwambura ubudahangarwa kugira ngo bubone kumukurikiranaho ibyaha birimo kugambanira igihugu kuba mu mutwe utemewe ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ibi byaha rero Ephraim bihuzwa n'uzinduko Joseph Kabila Kabange yagiriye mu mujyi wa Goma no mujyi ugenzurwa na AFCM 23 hari tariki ya 18 Mata muri mwaka turimo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ari ikimenyetso gishimangira ko uyu munyapolitike ari umuyobozi ari mu buyobozi bw'iri huriro rirwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Ndakomeza nkubwira amatariki. Yego. Ku ya 15 Gicurasi Sena iyobowe na Michel Sama Lukonde yatangiye gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo irebe niba amategeko yemera kwambura ubudahangarwa senateri wabaye umukuru w'igihugu uyu ni Joseph Kabila Kabange. Umunyapolitiki twa Moise Katumbi uyu nawe utavuga rumwe na leta ya Kinshasa akaba anafite n'ishyaka yitwa Ensemble yagaragaje ko mu gihe umutekano wazambye muri Sazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwuka mubuka bukomeje gututumba mu banyekongo umugambi wo kwambura ubudahangarwa ushobora kwenyegeza ugucikamo ibice hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye Moise Katumbi yagize ati namaganye icyifuzo kirenga igitegeko hagamijwe kwihorera aho guhanira inyungu z'igihugu amahoro no kwishyira hamwe ku rwego rw'igihugu ni ibintu by'ingenzi mu gukemura ibibazo biriho ubu bidashobora kugaruka binyuze mu bikorwa bigamije guteza amakimbirane no gukuraho amahame agenga demokarasi. Uyu munyapolitike yasabye Tshisekedi perezida wa Kongo kuba yagirana ibiganiro na Kabila Kabange ndetse n'abandi bakajyana ibiganiro by'ukuri kugira ngo baharanire kugera ku bumwe bw'abanyekongo amahoro ndetse n'iterambere bifuza ko abagezaho umukuru w'igihugu. Professeur Florimond Muteba uyu ayobora urwego rushinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta ODP yagaragaje ko kwambura Kabila ubudahangarwa bisubiza inyuma ukwishyira hamwe kw'abanyekongo
n'ibiganiro biteganijwe mu gihugu bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'abaturage na leta y'i Kinshasa. Mu magambo ye yagize ati ntabwo byubahiriza itegeko risaba inteko gutora, bica intege ibitekerezo byose byo kwishyira hamwe ku rwego rw'igihugu n'ibiganiro bidaheza. Perezida Felix, hagarika ibi kandi uvugane n'uwo wasimbuye. Ati hagarika ibi. Yategetse. Francine Muyumba Nkanga, uyu yabaye senateri, yatangaje ko Kabila adafite ubudahangarwa nka senateri ahubwo ko abufite nk'uwabaye perezida wa Kongo. Yasobanuye ko Sena nta tegeko ifite ryo gushingiraho mu kwambura uyu munyapolitike ubudahangarwa. Nawe ndakotinga amagambo ye, yagize ati ubudahangarwa bwa Joseph Kabila wabaye perezida abuhabwa na stati afite nk'uwabaye perezida, si ya senateri watowe. Bityo rero Sena ntacyo yashingiraho mu mategeko ikura ubudahangarwa bwatanzwe itegeko ryihariye rigenga ababaye ba perezida. Twiteze ko iyi gahunda iza kwangwa n'abagize Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndacyakomeza. Uwitwa Muyumba no mu ishyaka PPRD ryashinzwe na Kabila, uyu yagaragaje ko gahunda yo kwambura umuyobozi w'ubudahangarwa yenyegeza umwuka mubi wa politike mu gihe Kongo ikeneye kwihutira amahoro n'ubumwe. Leta yahisemo kwenyegeza ugucikamo ibice aho gushaka ibisubizo. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu nayo ikomeje inzira zigamije gusenya burundu ishyaka PPRD, ishinja abayobozi bakuru gushyigikira abahungabanya umutekano wa Kongo, ndetse ngo vice perezida waryo Obe Minaku uyu ngo yavuze ko azakora ibishoboka byose kugira ngo Tshisekedi ave ku butegetsi. Ubu busabe rero bwagishijwe mu bushinjacyaha mu rukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 24 Mata mu mwaka turimo, nyuma yaho ibikorwa bya PPRD n'ishyaka ryashinzwe na Kabila bihagaritswe by'agateganyo, ikanamburwa ikibanza kirimo icyicaro gikuru cyayo Kinshasa, ishinjwa kucyambura umuturage. Kuva mu mpera za 2023 Kabila ntakiba muri Kongo, agaragara mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika nka Namibia, Afrika y'Epfo, Zimbabwe, Eswatini, ubwo bari mu bikorwa rero bimuhuza n'abanyapolitike bakomakomeye hirya no hino ku isi. Bivuga ko kandi rero muri 2025 yanageze muri bimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ngayo nguko ngiyi nkuru. Bwana Besa rero urakoze cyane. Hanyuma umuntu agerageje kumva iby'iyi nkuru mu by'ukuri bisa naho nagateranzambe wa mugani wawe. Aba bantu barashingira kuki bajya kwambura ubudahangarwa perezida cyangwa se wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange, cyane cyane ko numva ko mu by'ukuri itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ritabyemera. Ntabwo ribyemera. None bashingiye kuki? Hari ibyo ashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi buriho muri Kongo. Ibi rero nibyo aba batandukanye barimo n'uru rukiko twavuze bashingiraho basaba ko Sena ya Kongo yagira ikikora yakemeza ko yamburwa ubwo budahangarwa. None se mu gihe bidashoboka ntabwo yakorwaho ko nyine ubwo budahangarwa abuhabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ugerageje kumva neza abantu batandukanye bagiye baba abari ku ruhande rwa leta bamwe na bamwe ndetse n'abatavuga rumwe na leta, abenshi bavuze ko icyo kintu kidashoboka namba, kuko buriya burenganzira abuhabwa abwemererwa ngira ngo ni n'itegeko nshinga. Niba rero abwemererwa n'itegeko nshinga bakaba basaba inteko guterana igatora ko uyu muntu agomba kwamburwa ubudahangarwa kandi itegeko nshinga ritabyemera, ubwo bakozwe iki? banyuranyije n'itegeko iryo tegeko nshinga rya Kongo. Kandi buriya si ntibyoroshye kuba wahinyuza ibiri mu itegeko nshinga, kereka abasenateri nk'uko wabyumvishe muri inkuru bicaye bagatora niba ko uyu muntu ari bwamburwe ubu budahangarwa.
icyo gihe byakunda. Ako mu gihe bose batabihurijeho cyangwa se ubwiganze mu batoye yego cyangwa oya bukaba ari ibintu bitandukanye, yanabwamburwa cyane cyane ko ari muri Kongo, ibyo muri Kongo, amategeko muri Kongo ariko ni amategeko. Kandi amategeko kugira ngo arushibuye kuremera. Ikindi wenda umuntu yanagarukaho besa uvuze ko ngo arimo arashinjwa iki harya ubugambanyi no kuba korana bya hafi n'uyu mutwe wabazengereje twa AFC M23. Gihamye irihe? Gihamye irihe? Ntayo. Kuko uyu mugabo reka mbabwire gatoya. Joseph Kabila yavuze ko n'akanwa kiwe yigeze kuvuga ko minsi yashize agarutse ku butaka bwa gakondo. Yaravuze ko mbere yuko anavuga ko agarutse ku butaka bwe bwa gakondo, yavuze ko mu gihe yaba ari kumwe na M23 ngo isura M23 ifite uyu munsi wa none atariyo yakagombye kuba iri kugaragara kuri tele. Bigaragara ko ku rundi ruhande yavuze ko mu by'ukuri atari kumwe nabo. Hanyuma aba bantu bamushinja ibyaha by'intambara n'inyoko muntu bata biri hehe bashingira kuki? Ahubwo nge nuvana amakimbirane ubutegetsi bwa Felix Chilombo bufitanye n'ishyaka rya Kabila cyane ko batigeze bemera uyu mugabo kuko ntibicara bamushyira amakenga. Ntabwo bamushyira amakenga mu bijyanye n'imbaraga yari afite n'ubushobozi yari afite n'imyaka myinshi yamaze ayobora Kongo. Kuko uribuka ko kugira ngo Joseph Kabila arekure ubutegetsi abuhereze Chilombo ni ibintu byatangaje abantu benshi bwana besa. Ari muri bamwe mu bayobozi ba Afrika bashimwe kuba bararekuye ubutegetsi mu mahoro agasingiriza mugenzi wiwe. Ariko rero mugenzi wiwe icyo yamwituye ndavuga Chilombo no kumumenesha no kumukuraho zimwe mu mbaraga yari afite. Wenda dushingiye ku iri tegeko nshinga rya Kongo riha wabaye perezida ubudahangarwa, rivuga ko mu gihe cyose wabaye perezida wa Repubulika ya Kongo ari kwibutegetsi mu nzira nziza itarimo intambara cyangwa se ntagundirwa ubutegetsi, ahitaba automatically ahitaba umusenateri. Atari baba senateri batorwa n'abaturage no mu nkuru wabyumvishije. Ahitaba umusenateri ni itegeko. Ahitaba umusenateri kugira ngo leta ijye imwiyambaza mu gihe ajya gutorwa amategeko runaka abe ahari abagire inama cyane ko abafite ubunararibonye mu myaka myinshi abamaze cyane nk'uyu yamaze imyaka myinshi ayobora ko imyaka 18 myinshi besa uyobora igihugu. Urumva iryo tegeko nshinga rya Kongo rimuha ubudahangarwa bwo kuba kwitaba umusenateri automatiquement akajya mu nteko nshinga amategeko ya Kongo, akagira uruhare mu kujya abagira inama cyangwa se mu kwiga ku mishinga itandukanye cyangwa se kugira ibintu bitandukanye bemeza. Urizi muri Sena niho hemerezwa ibintu byinshi, imishinga myinshi yemezwa mu nteko nshinga amategeko. Rero ubwo budahangarwa arabufite kandi agakomeza akagenerwa abarinzi, agomba guhabwa abarinzi. Nicyo tegeko nshinga rivuga. Ndakeka n'umushahara hari umushahara agenerwa ni itegeko. Ni itegeko. Ibi rero uyu mugabo witwa Kabila Kabange niwe perezida rukumbi wayoboye Kongo. Ngira ngo nibirebana n'umushahara waruvuzeho akomeza guhembwa umushahara wiwe nka perezida wayoboye igihugu. Umushahara wiwe arawuhabwa. Ngira ngo hiyongeraho ibyo ngibyo byo kuba yarabaye na senateri wenda nabyo bakabimuhembera nta wamenya. Ariko se bwana besa wibaza ko ari ye mpamvu mu by'ukuri nyamukuru wewe ubona nibyo byaha koko ashinjwa cyangwa nibyo bamuhimbira kugira ngo bamwambure ubwo burenganzira koko cyangwa se ubwo budahangarwa? Wenda ngiye cyo navuga ngo nuko Kabila Kabange afite ubwoba n'ubutegetsi bw'Kinshasa cyane ko ntigeze agaragaza ko avuye muri politiki. Ubwo babushingiye kuki? Hateganyijwe amatora, urabizi iyi manda kabiri ya perezida Tshisekedi. Nose arashaka kuyobora eshatu. Nicyo ndi kukubwira, nyuma y'imanda Tshisekedi ntazemerwa kongera gutora kwiyamamaza puto.
kereka nawe aramutse ahinduye itegeko nshinga rya Kongo ryemera perezida kugenda manda cyangwa se kuyobora manda ebyiri. Tshisekedi rero afite ubwoba ko uyu mugabo wakuze kugaragaza ko atavuye muri politike nubwo yavuye ku buyobozi ko ntiyigeze ahara politike cyane ko afite ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa kuko PPRD inenga kenshi cyane imitegekere y'iri shyaka rya UDPS rya Tshisekedi. Yego. Banenga kenshi cyane ibijyanye n'imitegekere ya Tshisekedi. Ibi rero akaba hongewe nshingira avuga ko ubutegetsi bw'Kinshasa bufite ubwoba ko uyu mugabo ashobora kugaruka mu ruhando rwa politike akaba yakunya no kwitoza cyane ko kwitoza umwanya w'umukuru w'igihugu cyane ko harya warabyemerewe buriya yarayoboye manda singana zityo arabyemerewe. Ni ukuvuga ngo hagiye undi mu perezida akayobora izindi manda ze ebyiri uri ashobora kongera kugaruka akiyamamaza. Ikintu nandi kuvuga utumye mbyibagirwa ariko ndi kuvuga ni iki n'ubwoba afitiwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa ko ashobora kugaruka mu ruhando rwa politike kandi mu gihe yagaruka mu ruhando rwa politike Joseph Kabila Kabange yavuye ku butegetsi nubwo nawe manda umuntu atavuga ngo ibyari shyashya 100% ariko ajya kuva ku butegetsi n'umwe mu baperezida bari bagikunzwe n'abanyekongo yaragikunzwe n'abakongomani. Bivuze ngo ni iki rero igihe cyose ashobora kwereka abakongomani ko agiye mu ruhando rwa politike bamwakirana na yombi. Ngo umunsi ishize agera Goma wabonye ibintu abatangiye batangiye gukora hari naho batangiye kugaragaza ko badashaka Tshisekedi bamuhamba ku manywa y'ihangu. Ibyo ni ibintu wabonye mu ntara ya Katanga abaturage bishimiye gukora kwa perezida yaba yaraje cyangwa yaba ataraje. Ariko ikigaragara ko abaturage bamwishimiye bishimiye inkuru yo kugaruka kwe. Bivuze iki rero ibingibi bivuze ko uyu mugabo ateye ubwoba ubutegetsi bwa Kinshasa. Urarangije ngayo nguko nashoje. Besa mivumbi ntabwo besa wenda mu by'ukuri wenda umuntu agerageje kureba uko iyi politiki ya Kongo imeze cyane mu gukomeza guterana amagambo no kunyuranamo kw'abayobozi kwa hato na hato. Bwana besa umenye ko ubutegetsi bwa Felix Chilombo ntabwo bunengwa mu by'ukuri na perezida ex-perezida Joseph Kabila Kabange gusa kuko ngira ngo yigeze kubunenga aho yagiye avuga ko mu by'ukuri hari ibyo butubahiriza hari ijambo yigeze gukora ngo Kongo ngo igiye kuturika nk'ibyo. Ngira ngo yari ari mu gihugu cya Namibia amakuru yajyanye ibiganiro nacyo abamubaza aho abona ibintu bipfira. Avuga ko mu by'ukuri ibintu umuntu wangiza ibintu muri Kongo ari umuntu umwe rukumbi ni perezida Tshisekedi udashaka kugira ibyo ahinda cyangwa se kugira ibyo ashyira ku murongo byangiritse. Ngira ngo uyu mu former president yari mu gihugu cya Afrika y'Epfo yaragiye kwiga mu byo yagaragaje ko hari ibintu atishimira mu miyoborere y'ubutegetsi buriho muri Kongo uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu agiye gufata umwanzuro wo gusubira kwivuko abe ahagaritse amasomo ye asigaye areba uburyo ki ibintu byashyirwa ku murongo ibibazo by'intambara yayogoje uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yagera ku iherezo. Nanavugaga ko mu by'ukuri atari we wenyine wakunze kugaruka ku miyoborere mibi iki gihugu gifite. Wumvise Katumbi nawe ko yagiye yamagana kuba uyu mugabo yafatirwa ibyemezo byo gukurwaho ubudahangarwa. Wumvise na bamwe ndetse mu bayobozi bakora muri leta ndetse wumvise na Fayulu ni benshi bagiye bagaruka kuri icyo cyemezo ndetse n'ishyaka ryiwe muri rusange bavuze bati muramenye ntimukoreho kuko ibi bintu ntabwo byabaga ubuhoro. Ese ubundi baramutse babikoze byagenda bite? Ngira ngo hari umusenateri hano witwa Francine Muyumba yavuze ko sena ya Kongo idashobora kwambura uwabaye perezida ubudahangarwa kandi nawe ni umusenateri. Uyu mudamu cyangwa aramushigikiye. Uyu mudamu ni mwiza ni umukongomani. Ni umukongomani urumva.
so urumva rero mu yandi magambo uyu mugabo ntago bashoboye kuba bamukoraho ibyo bashaka cyangwa se ibyo bishakiye. Ariko se ubundi kuki batubeshye ngo yaje Goma, kuki atigeze yigaragaza? Politiki ni politiki bwana Besabesa, wasanga yaraje akabona ko wenda niyigaragaza ibintu birabarushaho wenda kuba bibi cyangwa se ntawamenya ashobora kuba yaraje kuko niba ibintu byaranditswe mu binyamakuru mpuzamahanga bikagaragaza. Nabonye na BBC yarabyanditse, binyamakuru byinshi byagiye byandika, hari abagiye bivuguruza nyuma, ariko mu by'ukuri bari batangaje mu by'ukuri ashobora ariko nyibwite kuba ataratangaje wenyine kuri tere ngo avuge ati ndi hano abaturage bamwakire avuge ijambo. Mu by'ukuri ntabwo twahamya natwe 100% ko president yageze hariya, ariko birashoboka ko cyo kimwe nuko yaba yarahageze ariko atarashatse kugira gute kwigaragaza. Ibyo ni ibintu bishoboka kandi ni ibintu bidashoboka, byose biri possible. Ngira ngo bwana Besabesa twanasoza, ariko mu kigaragara nuko mu by'ukuri kugeza aka kanya yisaho uyu munota nta burenganzira leta ya Kongo ifite bwo kwambura ubudahangarwa perezida Joseph Kabila Kabange. Mu gihe cyose Sena yabyemeza, nabwo kugira ngo ibyemeze nuko habaho amatora yemeza icyo cyangwa se agihakana, asigaye bakavuguruza ibijyanye n'itegeko nshinga ryabo. Twasoza ngayo ngukorera. Reka tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe muri gahunda y'amakuru nk'aya nakagarukana kuri AMTV show na Gasabo News 24. Imana ibarinde, komeze barebe icyoroshye. Imana ni Imana. Shalom. Ciao ciao.